Complaining was saying you car no. Cause I know what the Panamera knock of funny New York Butena, what the key knock on my brad too. And see my buy and I'm a friend of Bonde, but you know what of a girl, what power one share. It told the beer, I not grow with me, so I'm really taking a piss, them a kind of their one pay. And to me, so the one I grew, I was it. Me person me be a jar. Watch my swatch and I was so many what they can key and dance me person me on the moon part. They basically be on a coast or your bay. All I gotta do is take your hand and run away. Puppy go your car and not tie. Also, China mama, and I'm in the baby, but you're late. I don't go look at your face, scared to say, no kissing me. The person me so more. No touching me. Oh, my man, I know. No kissing me. The person me friend. Don't call me, baby, I will kiss you. No kissing me. Can I touch you? Just touching me. You look so sweet, baby. No kissing me. I said, I will stop. Don't call me, baby. Damn it. Jessica, aha, another rich. It was Cassell Bruno. What? Your fear for time, I know what you say, your friends. Or be a riot, fear was I know what is.
holidays. Me call on the US and as a Swiss. Akum, Poppy, a Jaguar, any best. Was Kenny by my from. I pay, and no master. Your fear, your cast, your man in Nashi, and any child can't chinaku, or more. Now, Pia, make you me. I swear, it's we probably put in a family. Sabotage of running with you. Sound Brian, I can't. But my shit, the piano my NPC. What time do they like for Banam in Tiripo? May Fossil, may Hala, and yes, I may sound come and break because hiding the proposals in hipping. Young requirement, yes, you can put in my clinic. None of them, Yami, no, magic, fun guy, don't take a question, boots, Yami, 50 minutes. Side, I am Jamwa, everybody tell you what you see. Oh, Emina Ansazire, Nina, Asem, Mama, Yati. Asem di catch my men see anyo abo aju a first station ji beto on saka boko te e ma se me ta so kare bo bi bi ya Asem e pe ni fosi won chare tintin ye Asem hey, you can't get them way. Let's go. Asem Dika non formula. Kick out. We are done because I make it happen. I'm the boss. Asem Dika. And also the Asem David the big nam. Yeah. Cremusam.
And then see them some maybe nam papa. As I say, I'm on yes, yes, Christo, come on, every year as some Jimu, I'm a me for Allah walk about, won't come home. And then some maybe nam papa, and to myself, now, and I'm much on Kunya. A Christo for, I was me for beer coming home. Check it. And one check it. Brassy, check it. Or down as an abo. And upon also about community Adrianasia 746. Mamemo Achimo Aquabra. Emra Ahenkan 93.3 FM so. Said your name Dadano. Asem Dika. Mimi Debia. Yet Nancy did you media Dikosi and upon no Duquesne. Monson Pemoni Frasia Ayant home. Near Jababe Rem non Duquesne. And some Sudia Debia on our trick. Come on. Dear to me the cheap handsome. Because I be the job now, check me out. A month also report to be my come on. Now and only now so cocoa shit moi. A dick candy tea. And some do don't amount for reporting. Uko team shed when you dear tried was to from your investigation. A dick candy tea. Now what you want so your conem. And some aquatico who you know. A dick can edit it. Yeah, observation ya kwaye. Ye bebisa woma eyo masadiana woma kebie wom en yo no mbedun kuma bisa woma wonsem sugar honey baby me say you agent din dia Asem Dika obi a esini na so eyo dan kan kwame yeboa wa ma me metinam ema no Branos na ebo nyama me kwame asante dimiko Facebook live any YouTube Billyman air technician on duty. Let's go. Na ochimu yako achimase mansinimu metre ofansa yirebi na we de ahinkro mienu no ofansa na yirebi no emu ba ko ene ekoi tinana ayirebi no yedin samaba ayirebi muti yeyen ofansa yechimu so Tinana na unim yako achima yirebi na ayirebi wono uko kroni mu a enye krotia ba bi kroni mu ankasa bola container mako miensa mama nkan sample uko hwe ba bi a omutu bola gua na container si edi bola guma yenyi a o dia me do videos be kiro kroni mu ayirebi kroni mu ankasa enye ne kroti anya ne be kroni mu ankasa yesa kra ton na ntwina mo ne nchen ada panu no ti nti ya ton na ntwina na nchen na bola susum hi na sa once na de wala enya no kokko achima yirebi a edan ya police fo wo mu ya adwuma no oma han na han na oma han no sika na ban de ma wo mu no ahwa bob kro ntumi nto bob de betumi ato but entumi nya hwe e wo dan no enu ntama edan no guana ego na ho de ne tia na sote sense sika o munya no wo mu ntumi mfa nya nsiesie enu sano pebe dun komo woma edan ne omodia no ye ne abusuafo ne mpanifo ba ko be kasa e wo achima yirebi sanse esi o ma dwa papa edan no mo de maye no wo mo de breton ho ebiri na twam o de twam mpunkom nsiesie ne kaman
afei won ma na mobile phone obi afre me pacho ma send you ska won ma send you ska esi wan send ya me block you won money na Facebook I say loan we loan obewre ma be wie na fidie loan e de money kwa ya tebe ye bebe uchemutre ya tebe 1 nya didi aka ma eni mu nsem bebri me kan ko si say woma etena sheda tenase e fa dwen dada nkrofofa mobile phone so say internet we rama fofu mu din samone na wadnya obi bi no agina so de aju sika sa anwoma no ya sheda ma yamane boni ba kokwasi fori Dominic Ofori akohwehwe mu kakra odinani akodi akire kakra kama akohwe kwanya omfa so ya nnuama ba ko mienu miensa kakra okohu ni de oteye no anope ya ni bedi nkomo na wamaye sa afutuo no na wakyerɛkyerɛ yen sɛ de be ya won so be dan ho so de obeya be bɔ ho ban so no na waye achim abuabo dam no na wotwetwa mom koye amandwuma ho menya ne tiese nipa ekwa ni sua omom ko no musa pa enti de mompo mote bombo so wo aboabo dam ne nche no mo mote be dam ne na tingamu na mo kokwa na nkae den mo so na se mu didam hu agro na gihua mo anam ho beka na ice agro dam ne down ayi Nansen say Russia say Ukraine emu baako 2 weeks gramai omunso na ebufa so etunipa 17,000 efremu fie obi onkrata wo ajapade wo dan ebebubu nini na meka se ninkitom gakra na da aboabo yi nti aboabo dan we 25 acres of land ayinso ageso ma na yen hwan tutu nneoma ye ni ebeja ni se ya nu yanka yes aglobo se da ko on ma bonse blue beti yes aboabo dam na esi all because ade no ye hu sese na ye the condition nye ehu ema omanfo wa aboabo but ye nyanya ne hweo ebre kwa na eko we kan wa ye di nkomo several times ebre kwa na eko obiantu ana mo bia apart from say bia ababufo abodawro assemblyman abodawro say ye kwakoye ayi communal labor ene kran so no ye so mo nko last week ye sini pe kwa ni sua me ban no msi omako we kan omako 2 menya ne tese ochena so mbeko inteno kan wa 3 2 no first one edom by kakra second one de edom amakra enzo ne didi agro no enzo tina na pampana jumadie me fast damma asene RC primary womu anyamfinsha duosia 60 years na answer number celebrate 60 years anniversary no womu eye launching na launching no baso nyame boa ukuada June bosumene de toso dunai na watwe ebesimi yai ni ukuada ebe yai ukuada di anim yai ena asene RC eye ne launching no RC primary 60th anniversary school na nyim papa
wajua you try me home and boy in Kuala Toffee rap wo scratch it's a football to make it for point for pani sim for buy I want for pro I are for coco try me I no know who you gonna cry chem kwana na am no grade fufu e soldier for you Cristo for buy catch for pen if you are for sake mokola for kent I the for bele a chim for the temple you akete pepe mo hwe me ye enye be ye adwuma wutie na chiwa de any day formula simple woti konetie me ko sasa bone ma ogro ja wo china e ba ne sa ninja me na boka me na koko tum koko atia mi tintin ni tete na me abedwa sydney fata mo kumba na scatter skills for woman in some office wutie na ye woda ni wutie mi fia ebi pe japade na ebi ba twede spell it uya ma chewade wabon chibi o te se momone o hip life Ubanye babone bebre life akoye se madina home and na kama watching out of order ewie asumdwe nkomo na mikita hip life ninja what me nka jiga ha tinana me patro di metro Facebook live search Ahenkan 93.3 FM me live on so YouTube and then come on yedinu ene Asem ayebeka empenfo eni di nkomo course ayebe no me here attention dodo pa because me pese obebe more titu ni nkomo Dika me babedi no e fa mobile phone ho krono ne o ma me won ma no afro enkofo bia frem sei ayi covid-19 bremu omo apply loan bi me de na afi na ba ntimi ntweskase yansa sa nyoma ni na pay attention first in common no second in common achima bi ene ne ho nkeka ho Patro 0594841044 0594841044 George Niakon Mr. George Niakon aka Bulk Money we are president Emma Bulk Money Foundation achiansi na free and pay special good morning Mrs. Juliana Akwete we a business woman also watching achiansi and pay good morning Achisek legend Mrs. Akwete Iron Lady Achisek legend Obabese was C5 classroom blog am school free 1,000 crown view biao no ani botomska siamo mu free oko choka osiemo nyuso enye yale na yale me girlfriend say me yale oko choka osiemo nyuso uni obi kabom ekosi agana bia osiemo nyuso oba se onipa baako wasi 5 classroom block packing climb uni obi kabom gozi toilet osiemo nyuso ye hu bida yanka toilet nyo toilet ya obabesi o 5 classroom ba ku bia fa nipa over 60 entini na kaboma and nam 300 blog na wasinu etumi occupy nkoda 300 enka 300 no nkomu na baba pepe so school saudom classroom saudom entu be kona de chene adesua nya de o te classroom pan so na ho hawo tese o te ho yirawo but nipa 300 wa momo place abetumi atena enframa be fa ho kama individual enso bi ni edwumako bi kabom kosi yane a osi wiase ni na ntenenka individual a obiama ni tumi individual obiama ni tumi ntuwa ya ma otumi uni obi kabom na kosi yane a why wiase ni omenina yane no eye but you yam jadwuma no nyewu se o yadwuma no na brido ya gina so amma otumi na san toa so ya adwuma ne se de se na fata Mrs. Juliana Akwete atuma chance na wo former student at chance senior high school and pay good morning
na me be shira papa. Okay, me nipo Dika ya me ne ba be kasa Dominic Ofori obetati radio isu abeti ye kwa maso ne Ofori akokasa idian dodo na ya tade fe ne ye kwasi Ofori ono ne gina na mu wa chiase ne nimpotem nanso ye hyeda ma ne ko nkran ane nimpotem edna ni kodidi nyoma bi achi ezanso mo won ma no ma frɛ ma send uska wan send am me block you ampa so no ma send you message bi say MTN for block you Asem be ni na fi ye ma jo pram enu nkoda won ma no afrɛ o si say ntino bomodin abo code anu afrɛ si MTN Vodafone so you so mutim na che enu ntino ye ma bonus ntino bomodin abo code ye say saa nyoma ni na eya dada say twum enu nti ekosopa and people are falling enu nti Ofori ye hyada ma ne ko dinani ko di akire ko hwehwema kakra ohuyin kakra ote ene kakra no ankasa so witness bibia no oni e ba be hye na wa ma ye ho advice ene de keke Ofori Martin ye ne mi nwa be ma kusi boko de boko bebra mo de bia kasa wa homa so easy o ene de shampoo ni mpu sa wow say efie ni kwan so boko de boko wow na udi ankasa de sen mi di ankasa de de kwasi fori na oba achiase a dodo na me school for ne o me na fofo dodo na frame all for real na say ne di from so unity all for real na ekoba nse oje all for real on say school time obia won a nickname obia so wo edin e different no na me san so ye MC okay wo baby say the radio adwuma di MC the bonus wow sha bonus eti all for real no there my dofo e watching ase ne me ateshima ne nyakoma ase de all for real na ba dodo na ni mabrofo din okay na Ofori ni so the most common akoye se makoye public figure attach as into the Ofori de obi se Ofori bia na bia nyame kura na me ne first person ya yeah se ko bi se Ofori of course wow na anamontu otu konkran di wani ko di sa nkofo unhu nipa ban na de bia no mo frefre nkofo send message ma ye say nti famsi kama mo anya me block you ma ye say what you should chip na change ni ye ma bonus ye pese e chawade nti boko di say any loan ne nanam Facebook ni ye ma loan ni na die mu nkomo bedase kusi in fact ene mani abre mani abre papa eni brin soja so de soja ba eni bre we de be soja esan se ene phone ye krai mobile phone ye ya mane ayi yes moja ni de kutekta smartphone na kusi me say mobile phone ye krai aye you de men chire phone mo men koye market ma obia ne mom ye kan say touch phone bia touch phone bia krai bia okay masa nipa bonefo bia ba a mu wiaye nipa bonefo bia ba almost scamming kofo minwa me kwa pro eko eye tema eni afenya eni islegon na unim se phone ya ekura yi abrofo na ye yes unim se phone ekura China fo ya bi do na na ye yes do na o na ye minwa be ma wote ha we bie phone so a we twa pictures oni nam social media YouTube and then call for the say o pictures bibia de da bia na picture bi kura e secret a wo de office say e wo phone so a on fan posting to bia no abrofo ni Nigeria for ni Ghana for aya employ omo access omo wo some links bia omo to go through your phone your phone kura sa Nigeria for ni Ghana for bi no wo ne sa China for na din so na aba Ghana ha and omo employ Nigerian ana Nigeria for ekra san baganda ha over 3 branches na omo obi wakra tema Kumasi na efa Eastern region ha de I think say afena omo guso a omo ba na mentra ho no mo e ma mo ba ha na mo ba mbebie e ma yes ka me ye ma menom
yes sisters mo ene your brothers mo a sebe obi wo ha phone ni kura no ne de ni self free Facebook any WhatsApp but onimu true yes eno anso bebie WhatsApp be social media ko gine ni kakra eno so first no bo wan say yes sister ni o me na me wo Nigeria no me na me wo America na me se me ma na o see fa say tu sisi ye hu wo mo eti o ma for different process kusi list sa loan apps ya e wo phone so list to ho na obehu se obi wo ho a wo se ye bobesia me se social media bebie no ye bobesia upe besia o de ko bank wo bebie no ye bobesia e wo eye Facebook, TikTok, YouTube, those places na is a lie no nim kwase abu a omobu Ghana for he me ko afenya me donyame se kenye ogifo bi na gi abayo ya nka society no ho ewo sa scammers ye omakoda ho adentia bisa me se o se o ne ho akere no we asem emebo ene se oni sika ena ne mamie no yare na onya adwuma oye adwuma na adwuma no onya sika free onya sika free ba on se wo ye adwuma na ebusumi akatua na tamo nso ya oni hweye ena ono nso ye se oni adida so bia na when koye emergency okay yade no ne yade ne emergency em say ye wo abofra no sebe onya ye fra bibi asram asram na ye abofra no edidi akra ne trim ne didi akra ne trim na akra no in fact omo ye ne bibinura na koye tibra omo ye ne bibinura na koye no akra ne nye no kakra bia na ne ti eti order said in na say akra no wo ye enya problem woni trim okay iti man ho ye hye na mo de ne call ayaresabia urgently no na say a doctor for say di panie bi be wona twe ensuo bi a woni trim na wan fa ma de akra ne bewu okay eti emre ba sa no ne na ndida so nyina asa le di no mfi be sen akola no wo 8 years na ne maame so ne na over 30 something years okay woni form pa okay na bra nani atotototo chese woni bebia na dida so da ana eye obema one ne wo yen so a we free eno se ne sadia nkofo yi elenke no loan foi social media loan for credit pop cash and then for credit uko Facebook a da for credit pop cash easy cash cash loan so many apps loan app bia wo social media bia na say ba ko bi kura ba mo friend akwa China foi abomodi abowuram chese ekwayo mo faso no bra na uchema sa loan ye Google social media na omu won sawum me see omu ni access to give loan okay but some are registered company they are not registered into no o purchase omu share kukom na ye adwuma na se they have some links omu links bia unya chese omu wo over 7 microfinance omu adi omu din edi ayese omu ye susu loan and those company omu ni access nemo omu ba se omu scam Ghana for because you nim phone him hwe se kusie bra wo free fie ba no wo dan a wo dem ubie na oboram upie ne se wo sanso bie na wo sa pie se wo loko no wantum wo phone na wo kra no wo de wo feel se watum chese wo de pattern and say password but wo picture wantum o contact wantum ba so be partners we room me da say ubie partner na wo room a wo phone book wantum ene me kire kofo wo de nkofo koso anti ahenkan ekwan a wo pictures even though so be send sika to SMS krana China for Nigeria for no access to go through your links who says sika say na dem normal link we push you to the wall akremi sika me na meka me kire me nwa be ma se wo se obedi achinya obi a wotie me bia no metumi abekye se kwanya ne beda ho kra de na se me ro me kire na obi anfa ne phone na me kire no option no no who say wadaso ne nagu abonten me ba o set sa me phone ya lock da so yi empo me phone yi kra utu
esi charge kra na otukra no kra san ye dede yo che say kromphobia ba ho kromphobia ba ho enti a wo be bie lock ansa na wakọ phone mu no kusie I don't want me no say nkofo tumi nya pattern atoso wo di fingerprint atoso a chiri kra no eda hoyi obi betumi agbowuram you pictures I be pen na kwasiade a mo ye ne se unim na se mo diska ne ma wa sika no o se wo share apps no so a o se ye be ma 2000 e de be ma no wo de 128 days and as 180 days e betua eti woni baje say 180 days e be do de na me wo fa bi wo abrochire o be ma me sika na me de me de atua ho kire ewia so bia wo kire no loan na wo kire mu yes okay eti no obi ewia se ho kire de wo ho ho kire wo ho pa but on say kusie wo sika bi emu odu bi da ho pa wonya wadwen se ho be kire o ba bi untumi ko fa sa sika no wo bra urgently na yesi ye sika sisia de agenkwa wo ye den a obefa bra tumi go through me kire be ka kire 2000 na ye de ma wono wo de 180 days I think say take some month until fan say 2 months kra 3 months kra wo sesia because 30 days and 31 days okay 1 month me boa okay until me pacho se uhu ebe fofo because na say go for wo Facebook na me ko banga ye say for guarantors be 5 for guarantors for say me ko salai afi nuru ho ene me be show japade na me nyene simple anu say na me ko meni adaje sa de na me ko me pacho wo de hu hyema wo be hye ho akonfo be wu wo de hu hyema me say wo ho anu maduru aku nipa na twe 2000 no mam 2000 na de na me hye mo akonfo nipa na twe 2000 obema o links no obebo number obema afi obejo particulars na all your particular but at the end o wallet ni be su say obi ya diska na ma no omo hwe sika faso hwe o omahu sim no omahu message omahu pictures because of particulars now all the particulars that you give it to them loan. Yes okay enti omahu SMS say transaction send FM sika send FM ampa otayiska system ni now omo system ni nyina enti no so omuhu say ampa mami udi ne kure de bia ne papa ana ne sewa mane ne sika fra brochire 200 million 100 million no matter go enti no sa no omusha omamo sika the highest kura 500 cedi sika wo pebe 2000 de aya de no omamo 500 na kwa siade biem asebe preduasa sebe preduasa because bufu kusi sebe preduasa ma to sebe ba mesa ajomu biem scam say go on more China for am nipa Ghana for be say 100 Nigeria for be 50 and a China for abegu na ma gi office kese pa omo fa won so omo bokro no de onuma so mu yeduma na so mu nyaduma nye omo ntumi ma wo ho medan wo kento nim they just tarnish your image na enam say wo tumi bia wakọ gbobusia ni bi na wantua no omo abetwero ato wanted by Kusi you are wanted adenti awodeka rade Kusi he omo 500 cedi no na se unimo for me to wase a wa wonenam social media no akonso bi ma loan no se unya kwa apply loan na sempo oma de opa enu achi no particulars na aguo no mo bi aguo anytime bi ombetumi aba phone no mu ana ombetumi abawura onwem se omutumi nya wo all your contact won say sim bia contain 250 contact sa 250 contact om go through bia ofori America na se Kusi ne bra e America yen tag no yen ka chese Kusi anti uchemo mutumi hu contact e wo community mu obeje di said na no one man obi frame me aden ya obi de me number ye guarantor na say na de nipa nso frame me nipa nso minimum no aden nipa na frame me e won man na o man frame boy message no me de ma me thank you and me say o mo ntwen de ma reply mbo message na ma reply and I'm friend nipa na am chance na ade na oyesan tinka me bufu kra ka de yen ka kra che nipa no and o chem so da bi ade no koye ne se omutumi bo wura hu contact na ni ene me wo solution nyina wa ha me wo solution nyina wa me hwe message na makan ama me wo solution nyina wa ha me hwe message na makan ama me hwe me wo solution nyina wa ha obi a wo ti Ahenkan bia o momode antie na wo fa ne phone mbe ne ho na wo hu se ese ne ebesua de ene yesua de okay ama obi ntumi nya links bi mfa pictures enko de ba bi se why one ana fe so
to me frɛ asomasi agye sika sɛ wantua a yɛ de wone ne picture nyina de beto abonten me wan so woni say obi tumi etumi kwa akosi sɛ omutumi trete no sɛ mekum yes me bodua Nigeria ni baako wo se ode ne kwaduro so ekuku no etin atete course beba ene wonamfofo no contact for omanya no na asomasi we de onte saa wo na de na wokɔgye besia se na ɛda abozege ɛda chiase ɛda the whole Ghana yesi asomasi akɔgye sika na wadwane na ho kusie fitibra yesi so a yagye loan se be preduason ya ankase papa wo yomi besia kra oboye kra no what is say ya chine no dade na wadwane da esu besia ye bɔ no obi enu obo besia wadwane a kire se bank ka se ohwehwe na o ka se wadwane ti wo kire wanted da on kire wanted ba obehwe wahu kra na obeba ofie senkofo we omo ni time amode ba ofie nemo de omo yeso metane show image am o kire bi wo hia bibia firo bi ho a omboa ene nso se uja won se wo credibility no tofom se hwi radikusi that bi ko akopɛ dibre bi ana bibia ye be kokɔ hwɛ chehu sa ne mani na de na so bu atan yes na unim emra na me kan sikasem no 500 cedi de unim ade omo ye biem me gusu hwɛ message no gusu hwɛ wo bra omo gusu a omo ye so mema osika no omo ma highest cra 500 ebi omo hwɛ cra 300 500 cedi no omo ti processing fee 1.580 processing fee which is a platform fee omo ti free we are now the rest na mo say for 1 week it's 500 cedi when you loan nko anfa mu na aka no yes okay say for 1 week na say 150 cedi crown am the mama na say when you say 350 sa 350 no what the 1 week that's 7 days na 7 days no so na wanya sika antua so a adekye bia 50 cedi interest ebe kan I tell you adekye bia every day 50 cedi interest enti se unya na se wutua so a omu bie kwan ma otomu bo wuram koje ba ko bi je 1850 sa kwan na nam no so na ma ye kwache sa Nigeria ni a bede we ma waye omu bu na wi story na ye one sa story na ye wo ha no kusi akwane je 188 1850 ya nam so mo bu obi kun no eno no na okay yes okay 1850 sa 1850 no a nipa na apply no na o say o de kwaje ne scholarship bi okay na nebusuafo na ade wa hwe efie mu nse okay eti e ba sa na o apply no onim 1850 de by the end of 180 days no watua say na 7 days na de ma no 7 days no so no nim omote processing fee nko a 555 every 1008 no 83850 mu 1850 minus 555 that's 555 say no nyan na like 370 there be 1850 1800 kafra 1850 minus intebeka 1295 1295 no omo ma 1 week 1850 na me yi my baba jebosia ma apply for 1850 yes and what 555 free for processing fee 555 you and menyes kabotin no 1295 yes and I say 1295 no o say memfa 7 days yes entua 1850 yes of course etua processing fee ni na so a week ni nya so ya the next day 70 cedi interest the next day be 70 cedi interest na nkrofo me say omo do omo ho ahyem ebia society omo ho ebia no madura wu adentia na me gina me ni bia na no odin hwe the omo ya na say omo to me go through to your contact your picture your everything to post to babia egu anima ase akeke wo dignity ni babia wo ti ya kosi na wo ye saade we ya kosi na se wo ahenkan a wo ye dwuma wa hai kosi na obomode age saade we ya wo fi se wunya bi enti wo ntua ye wo betra ba bi omo frɛ kra wo mfa esan se wunya wo betua by the time woni beba ho so na obi afa se kosi na hu we se wa se pictures bi wa ya se wa ye wanted wakogi besia
na wonim omo frɛ obi to say wadanfo bi example like me na omo frɛ me a kusi aba baji sika awo ye nkyɛn na ya odan na wɔso ntua wantua de the pictures ebi na omo de ye me na omo ma me say message me can once say twice na my experience first me first friend or yes ano besi na me ne nkasa because me kyerɛ ne say ade no ye ne nye e wudie nsem hunu no adi no me kyerɛ ne say no no bu afu nam so okay say sa de we nkwanti na so bu befu me dia no problem kusie wonim say eye fa ne say bibi anka papa nye trada ampa etiefo otie ade na ye kɔ no say nya wo na wo kɔ ma and come with access to you. But they may try to say, Unya, what you say, who will be seen a crowd. To me, Mosika said J. The Tatao. It's what you some of the amount. I'm a link one of the amount where we actually could see. Who honomo? Yakacho says, Scania the man of Tam Nasu. Was I may be the bay? Also, will link here. Which I say, we hear Scassi. Intino, but your Tamasuchia. Who will for now may say, oh, to me, Joe Sabi. Yo mame yo we so me bodu akun che se afa so ona ya impro mo no ene se oba be ma ba ko ne wakasa be 3 hours time be oba ne obekasa 2 hours time be ma ne obekasa on frefro sa be se on frefro different numbers na block number nine na number no wonim ade me pamcho etiefo etie wa wonim se we use touch phone na un download do true caller me pacho we life with the danger. To me download the beyond. Download the true caller. Okay. Whenever be a that number never free be akusi. Ubo say ya throw loan fraudster and scammers. True caller never chiro. True caller never chiro. Okay. Loan fraudster and scammers. Na say uche ma first tips abe boama watumi hu say ebi akwa ebe akwa tro anan no kre no. Yes. First one yen download the true caller. True caller. Okay, true caller mpo de e was it but dodo na ni. Enyisu. Enti ene no mekura me ni bi. Ha, kusi so hu. Mami download ni sisi anvanjero. Okay. Ena eye yenwan mu MTN fo. Omo new sim aba no. Wonim say akonya da ho say obi atumi twa sim. E de Ghana ka twa sim more than 10. Yes. Eti baakofo a woda ho no. Wo de ne Ghana card na register sim be mako tansa ye mobile money aka ho. Say enu bi na ne ekoso a wo mu san ka say wa check it. Omo di code bi ba say check say obi aye wo san. Sanko for no sa 053 for no 053 052 that's MTN. Okay. Number scammers no number mu use ano no. Vodan so a. Say MTN as a big institution ani abri ye na adwuma no. Bra. No mu so ani abri ti baby tanishe wo ha wo mo. Me say. Enu nti na de ne ye say bo so mo de afa ha. Wo de fa soro na mo de afa say. Me say. NCA ni eyi other networks ni kabom ye say a bon se froster say asan de wura ha kuzi your system no de me ka say enya enokre your system e wom sisi e na enye sebi eskafo na omo different omo scam omo sebi ye hiafo na in fact me ha onyina da ye nwan mo ma sebi omo twetwetwa mo pictures the baby ehuma fa ne say wo de won kwaje besia wo na mu wadamfo bi akwaje ana okwaje no wo ye na damfo na okwaje na wo antua no woni ni me nyina pictures na makwakoyi enti fa ne say wo ne wukun da ho in fact mo ye wa antua na wa twa ne pictures bi da so a bisa wo say kwan be so na chana fo ne nya me say na me kire yen chere sa kwan no omofa sunya sa na se meto ase a wo no akandi a wo di trace wa as a digital way technology way di trace wa atete no sa akade no mu obi pa omo obi links ye friend links chip e di ye abakwase mu ne kan se ye investigation chip ye sim ye use ya okay you see China for Campuria and the ye ena phone ya so China for ene abrofo ya ena ye tense meto ase a wo mu na ye phone nankasankasa de bre ye no na se wo mu betumi apɛ bibia to on ma se o ka se me di ama o de kɔ ayikura me ka se me di wachi a me wade bi wo ho me use a menya straight we see obi iPhone yiraye ewa aguna so aduro o trezi ya bepi a chance hu nipa ne nim phone mu se woni ma ka on trezi hu da
tina esa nya won wase broni na efo na yen a obetumi atracing yen aye de opa bia ofo no so abre ni na adesua eye ukra phone a ema pictures enye ofe Asem ema Facebook enye ode ema YouTube enye ode hwe bra sasema ye kayon eye asema se yenwan ma etie omo me pese o cheche mu ntem na me fa college mate hwe me kire bisa omo ba komi enu me obi afa phone no wa wotie bia fa wo phone no okay e ba be kire na beginning no de obedi kan aye ne se make sure so be download true caller no okay na wo download true caller na me pacho wo number sim ni shem no sa number no obe link ato true caller nim a obi anim na se scammers for be fra ebe tro loan scammer and fraudster ebe tro achro even though sa waji obi number kra na se won store the number na ebe tro di natural say asumasi di na friend okay and dey wo ho yes ba se nipa na scammer na se woni ni din na ye say wo ba bi wo kra na ye betumi achro se unim nipa no but nipa na your number na wo fra embada true caller na mu unim nipa no but one nya your number and no person from no scam you say ko ba se be affect business people nso if you are a businessman and a woman oh contact to be pe wo no edin so entino the one say na me say option so we have business and personal no, true caller from bed then we say business in tina nipa na if say business o link or true caller na make us download na o link wo ho no ma true business and personal if say a personal block a business ebeba e true caller nim bla adisua nipa kwesua ene enema bi nipa di nani akohu tichire kwan ya omo fa so mo yesa anema no kwan ya omo fa so omo yesa na omo links bi omo link to your phone but send be ya omo nya access to your phone na me kire obi wo ya obi ti abontuntumi mo nra phone debi okay yenko me pacho etiefo etie ukra wo phone na ebia na iPhone no obekọ settings ebia na normal Android phone eno no also obekọ settings okay na se iPhone so a almost ya tro baby privacy Android nso yanko privacy Android so no onko privacy kwan one obetumi akọ privacy at the same time obetumi akọ apps okay obetumi akọ privacy but at the same time obesan so akọ apps okay so when we say privacy wo ho me hu privacy bako and when we say apps so wo ho me hu apps me hu app management me da say nti mu dia o de yanko privacy okay yanko privacy na uko privacy a obo say ya twro permission manager okay permission manager mako so hu uko permission manager kusi obehu say wo bo permission manager no ye wo calendar ye wo call long ye wo camera ye wo contact ye wo location and management location ye wo microphone nearby device ye wo phone right on phone activity ye wo SMS ye wo storage na say first option am e kire yanko baby to say call logs yanko call logs okay mako no uko call logs no na say o contact ni wa horomi contact ni o call logs uko call logs no contact ni o okay phone ho enti find say contact okay because phone obi an any option okay WhatsApp nso wo ho WhatsApp wa thank you ena Zenda e wo ho Zenda wa ha Snapchat everything is there enti we use Snapchat the ye caller e wo ho we use WhatsApp the ye caller e wo ho call logs on e wo no enti say unya download anase wuko call logs ho na but bibi ti say contact and now phone yan click no so click phone no so okay actually say allow and deny allow and I don't allow thank you enti wo no allow and I say you like wa allow once you allow automatically you are allow everybody to go through your phone and maybe upon what be afam Asem Dika Asem Dika afam se racha no okay ntino se
Sir, me the two don't allow. If you will be craft framing person, maybe trams be man and the other. Want to me frame it? That's it. Okay, don't allow no, and doesn't mean say nipa no flower emma. And I tell saying ebeba. But say nipa no links be a. Want me go through your course be a serious course be a way. And I said don't allow no prevent it. Nipa no use links. Yes. I call share. She said obroni. Me ba unti me the two don't allow our friend beba. Ebeba. Ena me the two don't allow nipa minim no. Meaning the number of friend beba. Ebeba. Me to me na kasa kama. But want to me access go through your contact. It mean don't allow. Don't allow. Me this here. Yeah. My okay, me both don't allow no say. If you deny this permission permission, basic features of your device may no longer function as intended. Thank you. Cancel. Don't allow anyway. And you know on say nice me both don't allow na me bo on ma enya djuma me phone so enya djuma ma o nipa kro na o no pese o go o through o phone nto ye sure say me both don't allow na me bibia be ye djuma kama bibia be djuma me both don't allow no. Yes. Okay. Na mabo kusi we a wa ye wie opa mo bi mfro say ma obi a ida say woni na kasa no pe kra ma ne mfro say ma ebeba on say obroni etumi the phone ba or the buy ya say oh echi say the kodu echi say ye flash echi say yes sa ne ma no obroni de ne ID a blocking the bibia ti unya access to go through the phone ebi ne esan say ye nim phone nti. Okay, what I say okay enti wo de wo call sa call long no sa access we na matchre ni nyina no. Okay, same formula, the same formula. I'm going now don't allow. Okay, me WhatsApp there that don't allow. Thank you. Zenda that don't allow. When you be wabrochire na one ne video call. Video call any normal call wo WhatsApp nyina no. Omo wo links am betumi abowuram. Ehu o course no say sikasem a omo tag you. Omo tag you a nipa na wo ye papa ma no. Afi be wiase obaka se wo de ne sika so me wa sika na wo ne ye. We be komunu na China for ne abrofo na bagana no. Ese China. Ukwa abrochiro no ma factory say ye phones no. Wo mu aya tentu no wo nya. Yes. Much experience. Thank you. Most of them are tio mo aba Africa and other countries no. Sanete na ona China for ne abrofo na omo ye SaaS coming. Omo emu bi na repair phones no. Enti omo hu say yen Africans for no se be ye sua de. Ena ye nim de nso wo from seven preduasa. Enti na kwan omo befa so ama o mataga gi esikadi enu bi na me kire no ye maamenom ye papanom ye me sisters odi ukọ kan say photos wo sa baby me kire wo sa management no ukọ ho no mo sese ye akuzi I tell you ubo se o picture eda ho Asem Dika picture eda ho omotima go through ehu naked picture omotima go through me why phone so kra wo kusi tini na so be don't allow no. You don't need to allow anything. Esa say ti na me bu baby child say kusi wo free fie ba no wo bie wo dan watum na waba ha me boa ampa sanso na wo phone e kra we wo de office say wo de party atoso say na be ya obi a wo ben wo ontumi mie na won so won men wa omwo internet omtumi gbowura mu no so ene so aye omden ti wo fi se wada won agu abonten me see me kofi nya me de report ne ba na me see nipa no wo da wo hwa boy ya yeku ni na we Nigeria ni boy na yeku no boy na boys tema boys no eku no bra me see oye Nigeria ni o na omusan won kofo a omudan aka enkofo na mu wo amodan aka no kuzi me say omunya frɛ wo a pressure amde me ma wo no kuzi eyade a minya enye easy. Okay, enye easy. Okay, wow, enye easy. Tino na say adin ne tintini ntetem na ne say loan wo internet so no enye djuma anase say even puso nya accurate one na say o ye careful eyazan ana even obeje ba to be we no asomo bla me say eyazan open loan a go straight to the bank face to face na nyoma bi say ne banks ne so den na mo ya fa ho omo de tina Ghana system ne de bi ese thank you
so yenim ade ne koso bra na me wa finya no bra na me wa finya no e ba sa no me frɛ Bank of Ghana ono se Ghana ha emre bia ni ho se obi gi loan na nipa no hu no physical na wo se wode be ma awie ne nye etino ona omo se omo ye online no ne they try to trace omo bi office no ma be kan omo be chirim ndana na Bank of Ghana nso me chirim eno ni asem no banks in kan ni na me chirim eno ni asem no me ti omo ma se munya education we ni na mo akọ business na moduma na be koso ayana sometimes no nso no banks bi wo ho no ma processor ni pane from no hwe obi ti krom ho chinchina kofa garanta 2 me da se garanta nso munim se de tentu e ko mfiu kuzi e me se ni pension save on ma be 1 year bla me se obi wo ho a ofri krom ho hwe emre bi bank bi me money din yen nipa no wo ekrom ho ene krom ho na wo no wa apply loan ya farmer no ene obi fufuro so wo kro fufuro so wo Achiase district wa na enam ku adwuma wo ye ne ade ntino ommo hwe ne kokofo na ade na omde man se na kokofo no nso nya ne dia ena omde ska ne man no ska kase pa over 200 million ena omde man no afi wo jiwie na wo nya garanta mienu be o se o we de ne kokofo ne ntino enya hwe ye de ama no meanwhile na obi awo krodua mu ho no ma ope just 500 cedi e de apɛ koko ni team bi aton enam se wanya na garanta no so na omoka no so e ti se obi a oye service wo ho ye obi wo ho mu diska bebre dwane de but obi wo ho a wo hwe nanim a wo na hu de ti we de se ye ne na bra bani fa ne niema se wo dwane GNTC ho na nipa na garanta ma na ode ni kokofu ekosi a wo wa no se ono na ye dan na ye gi koko no ana homache na obi frɛ ne ka kyerɛ se asoma se akogi sika no ma na homache ya wafa ne nema nyina wo dwane ɛno no nso ko gina GNTC wo gina GNTC wo no mo hwɛ sa akoyi na obey na ofrɛ bank fu na pa ombeche no afi ye kekekeke nyina na maame bi ka kyerɛ se mo ye fa nyamo me ba ho se mo ma me besia me kun eyesu jeni se mo se me pe garanta se ni se on se obi a ne koko nessa o kan ko say process na banks ni bi ma client ni fam no edoso tinama so bi koje epebusia kra ne din so da garanta no kra no osuro se obe garanta ma na o che bi wantua na ye be ha enti o ma tinesa wo chema yen sakae wo ye sa of course aho kire wo Ghana ha because said be be ma manfo feel free yes aba san so wo bank no so na wo nya customers yes ana anfa so kosoro wo so kosoro I mean entini ni na no I was saying for ne sorry of course cause wa ya etie ye ka but ye kan entini ko sa bia entina cho mo ne sorry kusi say mobo keke nyoma bi se na guo no mo ye mfio ade ne so koso omanfo ewu wo ho omanfo dwane omanfo toba ha na na no ya ku bi ya gweni ni na koso wo mu nimpa ho but obi amfi yes entina yampia tunga ayampia to asu nimfa so politics fun ana mo ye wo ye menua na wo NDC na me wo NPP yen kasa wo ye menua na wo NDC na me wo NPP a me donya me no be ya anu mpo de yan hye hu but MP party baako na party baako pe no no mo adi siani de bia example come example achimoda NPP ade NPP ye fa no ntonche obi beja beza akwa na wo no ye politics o da bi anya politics se ye kaka se be ye achimfo ye nim de bi efrie ye achimfo kuzi se be achimfo ne mu bi ye mindset no ya fa nkomonisi na ye nto adwumadi no mo entimi pato na obekatwa to masema meka nyina ne se wo ye menua ba wo ye menua ba ma na se ukra phone na option na me kire no me san repeat biem me se ko settings oko settings a ko either privacy or apps oko apps and say privacy a obehu eye permission manager sa permission manager no o SMS message o phone book you don't need to allow before obe allow no na dia wo pese wo ye no wo ye wie sa ko lock no bia deny everything aye o call long o phone book or SMS even though Facebook
Facebook kras ewo ho Messenger ewo ho YouTube what download sa na mani nyina wo phone so a ukosa eho na loko no se ne be ya yennuanum azanfo ya aba Ghana ha mu hwe nkofo bre se dan pa na obi ya scam na ma wo ma dada ne nwa bi wa brochire wo mo frɛ no wo se wabo besia 1000 Ghana cedi wo mo se ne ma na wo mo sa frɛ obi foforo e wo ne phone book no so say wo ne so 1000 Ghana cedi wo mo nya nipa mako 25,000 Ghana cedi me wa na besia nipa ne boy no na ye 500 cedi hwɛ se 1000 Ghana cedi kwa 25 eh say 250 million or Jeffrey eye na dofo nchen wo bra na ono kra particular no onya we okay na ye bonoto for my na fancy na jiri said you okay o man fo kutokuto mo phone na wo mo be ye process no na monye pa yes monye enti no mpacho bonoto for my na fancy na enti no gusi beginning no na mani abre ti manfa konya yi anda adofo anchia madofo ana manfa konya nso anda eye ahenkan ye papa odi ahenkan ba bibiala obia odoma konya kopon wo nhira no amen na ondom no na abedie biala odi ne sabeso bia nye nhira kusi yakopon koso ma mahoden esanse asem Dika no se wunia kokudura undum begyina hanka esanse edoma ni sande oso takrache ampa abri biala obeka no kure bia na eni esi wo so esanse sebe Ghana ha abenfo de doso abenfo sa mi ji zo muni ho de bi oche kusie ye ka benfo a enye huhunfio eye suban bone okay yate eti me da adofo nyina ase na misumenya kwanya we micha eye ayiko hene yes no current chief ya very majachi apia otosu mienu me brother Penny afi so me san so chia honorable Samuel Brako oye me brother Penny baako ana me chia achansefo nyina me na anti asi bedua utie me anti asi bedua oni Kofi Wizi me chia mu nyina anti abaya me chia mu nyina awrade nhira mo se mehu ade bi se ne ye de aye obi na ochena bi me mpese ye de bi be ye wonti ena metumi abaha se me ma atiefo nyina ehu na o mani ada ho na akrono na e wo Ghana ha no adoso ya dase mo remix oh yes if y'all don't know it's the remix me I tell it to top here we go y'all no sure here we go y'all Mugusu kele bo domun de Asem America nene kwamu ne kese yo bia no pa wo so yes a word to a wise is enough it me patro di wacheche ni na no wadare ma wan fam hwe kran no watumi anyambe ba ku mienu miensa bia na some kwada pa ene gentle ni ba wo boa oye asutie diso a ebeboa wa o se ntwini menka ne susu ya problem so upon the chief bakumini Asene RC primary enya finsha duosia 60 years na anniversary ni beba so ansana number launch ni beba so 14th June eye ukode ye di anim ye launch ni be koso e wo school ni primary so no mo a Asene RC primary e pacho bibia ni afre 0553 799 639 0553 799 639 na woni empenfo ending komo Pacho 0594841044 your text message and a WhatsApp ahoma obetumi do adwenche na afa ho Facebook ni YouTube nso udi achi wonu ana do adwenche afa ono mo kama making kan na the amount ye adwenche baby adbefa bia metumi bona
majibre Ahenkan baako ediama midinkan bo amane se meko achim ayerebi nene onipa mne ne baba bedi nkomo efa ayerebi nyoma baako mienu bi a ye bo ntoa ye kohu ya ye ntiase ye pese bisem esanse se ye ka teteno na empuntu ana mamu no na ye ahemfo na mamu ya ahemfo amanyofo musua ai ahemfo wo system eno mudi ye adwuma enti ahemfo de kro bia mu mpuntu wo mu ebom na ye ko achim ayerebi no ye ko nyoma baako mienu bia na ye ntiase enti ema ye si bebisem na emhu de eko ene de eba esanse kro bia wo wura ye ko achim ayerebi no nyamienum ni kro nie kro no so esanso ye district capital ene ofuanse ye district capital ma Chimansa district na oko achim ayerebi kronum pa na akohwe se de bola agi kronum afa time aniwu odi ano to nchen a population akronikuta ena ohwe nkron kitinkiti abemben ya wo de omonsam ni na ba hono mo police station a police for timu ya adwuma awurade nyankopon abanwuma efobu on ma yembuo mo kra yembuo because okohwe ba bia police ni ti ya adwuma wa chima yerebi a etu de time kutu videos ni pictures ni na me de be ma no so ahwe bi no de ekoso e wa chima yerebi kroduan mu na enensem weni na ne nyoma ba kumienu miensa bi no yensa akam achim ayerebi ochiamen buadi former teacher ono ene ne ba bedi nkomo ewo anum si 101 tino bomoden twi ben wo afidie no 0594841044 your text message bibia chiwadwen so na opeso bi se bibia otumi ede for honom ye bedi ayerebi hu nkomo ene ntiane ochiame buadi edi nhemu omanchiame ene no edi nhemu ewo anum sei timi nkwa akora nchen na menkoma no akwaba na ansa na no wutie yi dwumadie yi Asem Dika what wasum akora ma che ya media mpacho obetumi aben weni kakra anaso betwe microphone aben kakra mo mpacho ya to nko on maso dance ye share 101 say da jidi se mpombo ko de yakopan do no bible ntimi ho ye pa wow na on dan nananom ase meden nananom nyina ase se Dika meden twedi ampo yakopan ase okay so ona tumi nyina ekura no ampa na madanananom nyina aso ase se omososo ompa bota ye chi ma de pa chi ntine na mu ya pa ye mo nsanom ye pa sa o chena kwasi de anti mu ya bosomi ana na wotwe eye for every 40 days bia ya kwasi de 40 days bia ya kwasi de e wo kro bia mu kro bia okay wow na mpacho udi ankasa de se nkunya din de sen e frame ochiame oman buadi okay ochiame oman buadi a compound name correct wow ena se uji ainfudi ni firi on ochiame oman buadi na udi ankasa o school na won krata so ye den e frame oman buadi Peter Ajekum ana se oman buadi ndi kan ho abribia oman buadi Peter Ajekum oh wow I see na mejidi sa ajiribi boko de yankopan dum ne monpai bonti ni se awodin ayemfa nkomra de bibia ginagina so kro ni bobranka sanka so etesen nyame adon ne monpai bonti ayerebi kro beto no mo be mfia hini unim sa ba kwasem ne kakra mini makakra ayerebi ba be ya ayerebi be mfia hini ho na de ayerebi ba ye de na yenya ayerebi beto ne din ayerebi me da wasipi ayerebi no ye nananom chichiri kuro no as far back as 1874 okay 1874 no na omoti bia ye fere ho asamangoma okay se obi a chichiri kuro ana obi a egbo akura okoba bia obenye nsuo anom cause nsuo ya nkwa nti bia ye nanam Dika tena ye no
na nsuo bi hɔ yɛfrɛ no taatim afia taatim ɛhɔ nom de ka akɔtena hɔ ne frɛ asamanwoma no okay na ɔmo kɔtena hɔ no a ɔmo gu so bɔ ɔmo bra na fia da baako bi owura bi kɔ afuom wamba ɛde nti no wamba na sɛbi aboa bi yɛfrɛ no ɔsebɔ na yɛ nananom a ɔmo kyikyiri kuro no ɔmo busua no yɛfrɛ mu abiritufoɔ biritu family okay ɔmo na ɔmo kyikyiri kuro nti ɔmo biritu abusua na kyikyiri ayɛ bi kuro ayɛ bi kuro no okay ɔmo na ɔmo di adeɛ wɔ hɔ okay tene na ɔmo na di adeɛ ne nyina ɔmo na ɔmo di adeɛ nti ɔmo akraboa ayɛ etwie anaasɛ ɔsebɔ nti ɔsebɔ no kyere owura no ayɛ saa fiada no a ɔkɔ afum na wama no wamba ɛno akyi wo ma fiada foforɔ so ɔbaa bi so aboa no saa akyi no ano so kɔ afum okay ɛna another time na sɛbi ka nhyɛ da nyɛ common okay the food party na nom na so nti na sante hene na ne nkrɔfoɔ bi ba betwam nti ɛhɔ na ɔmo nam na another Friday aboa no take ɔmo nkrɔfoɔ no baako okuna na oja okun no na so okutre kutere na otwe me so every okutre fiada bia okuni pa baako sɛ obi kɔ bushi nko ade a ɔbɛkye nti na ma yɛ nana no hu sɛ da bi ne na aha asetana no ɛnyɛ man ebetu afiri hɛ sɛ tia mprensa na sɛdeɛ abakɔsɔm kyerɛ no sante yɛkura ne bufu yi na nkɔpɛ ɔno ɔmo bɛko ɛna tɛ ne nkɔfo twam na ɔmo abewu sa ɛna ɔmo kyerɛ so kuro no kura yɛ kuro ketekete bi nti na ɛha ho okay na se ne sie nti ɔte aseɛ nti yɛkɔba asa na ɔmo yɛ sɛ ne na baabi a ɔmo wɔ no aboa na ha ɔmo nti ɔmo bɛfiri hɔ nti ɔmo ne nama na ɔmo hu sɛ ɔmo na mpomu ano ɔmo sɛ egya bi firi baabi okay na egya wei deɛ ɔmo kɔɛ na ɛyɛ ɔbɔfoɔ bi ɛna wabɔ ne sisen okay na okumo mmoa na waho na ɔde kɔ dwa so na wakɔtɔn na saa ɔbɔfoɔ no na ofi kuro yɛ firi no ɛtwerɛ so ɛna ɔbɛyɛ ahayo ɛtwerɛ so yɛ ya enti no sɛ yɛnti oyɛ tia yire bia bakɔsɛm ti sɛ okumu nam no wɔ ho a na ɔde kɔ na wakɔtɔn o ma na waba okay enti ne kɔba sɛ ɔmo nam ɔmo hu sɛ gya fi hɔ no ndom kɔ no ɔmo kɔtɔ bɔfo no yɛ fɛ no kwa ayirebi bɔfo ne din de kwa ayirebi ne din ankasa de kwa ayirebi owura kwa ayirebi Mr kwa ayirebi sa okay enti ɔmo sɛ saa na tie de ne na yɛ baba bɛ to ɔbɔfo ni na nata na hɔ no aboa no hayen na ɔbɔfo no so kasa ne nyamu abusua no so bɔ no so yɛ bretuni te sɛ wɔ ma pepepe no sɛ ne na ɔyɛ busua ni tie ne betana si okay ɛna ɔmo ɛtena saa bia hɔ nti ɔbɔfo no kɔ a na wabɛto ɔmo bɔfo no kɔ a na wabɛto ɔmo dakoro deɛ bɔfo no de nam kɔɛ no wa ma biem obi ntimu sɛ bi wɔ wie sɛ den ɛna ma obiara ɔsɛm kɔ kwa ayiribi akura na ma yɛnya ayiribi nti ayiribi ne nipa din ɔbɔfo na ɔmo tu free asamanwoma na kɔtra ne nkyɛn no yɛ fɛ no kwaw ayiribi okay kwaw me kɔ kwaw ayiribi hɔ me kɔ kwaw na hɔ no yɛ shift ɛma ɔmo ntu bi sa na asekyerɛ na edin ayiribi no asekyerɛ no wow na ande na mo yi kwaw ne firi no mo yɛ na ayiribi nko a ɛne deɛ nana no mu sɛ ha sɛ yɛ akyem fonti yɛ na akyem ayiribi wow intene na sa owura kwaw ayiribi no mo wo bibi won ma mo yɛ de kai no ana na chi akata sɛ yɛ said I make sure as far back as 1874. Sorry, 1674. Okay. 1674. Okay. Yeah. Wow. Tina say ayire bi kro na nyi pa. Anyini. Nyankwada kro. David. Anyi chi ache moda. Metima ka say ayini chi na ache moda. Wow. Ti say mo population na number sen. Your population no. The precisely no. If I say anomun yi wan anoba mprimprin dia omun bo amane se be 10,000 yamba bro. Yeah, bro 10,000. Because about 15 years ago, na population na omi 8,000 plus.
oh and I say na dia on na be 20,000 kra ayrebi kro no so eso emu abai kama so free odan na afa ayrebi kwan so kom kokwa uyi odan ene kokko free ho a ayrebi ni kura so pa nti ayrebi so sen ofo ase oh nya ofo ati tipa ni ayrebi kura ti ayrebi san so sen abrim by far na say abrim de esa kwan ho tia nya na no de ya gold pie ho na ye kase nya abrim tipa ni ayrebi kura da bi kura uyi ayrebi a na eso aye akunya ase fiti odan konkoko me na me ka kiro no kura na me ka no wow wow ne ayi emu di padodo so population wise so ayrebi woni pass ni kuro na ka ni na wow okay ebusia ni achim ayrebi oman chairman oman buadi na aiding community no betumi adjoin conversation no ewo Facebook ni YouTube bibia obia wonya straight 93.3 FM na wadi achi ewo no na ado adwen kiraba nanti ehu edikan ye hu kwan a yenya din ayrebi eye kwaw ayrebi ene ne abe na achima ayrebi ti oru akwa ayrebi ba bia onenam bia nyankopon kan zie kura san basase so zie kura san wo no se o mpenifo no mu wu a wo ye san so wo reincarnation eye adwuma na no wa witness bi pen mo se obi tumi wu nipa ba otum se kwa idi ono ana asan ba yi mi akasa de mi timi witness bi da na emom no o mo kire se sabi for the passes na ebinum di awumawu okay nti no so maami bi wono owu na ba na owu na ba nti no ekoba se maami bi ne ba we si de se we die wokwa emabim nti o mo fa blade de sensan no na ni ho ese ya teten se donko ko o maami o wasa ma no ho wokwa emabim owu no mo ye ne sa no mo ye ne sa bado maami ni nyinsen owu ye no owo sa akora na ma na ni asensan na ne wo ho wow and a bruni friend reincarnation. Wow. Now, why are Benjamin Pain? But my Benjamin Pain. Police are now. I'm your church. And to which I do on Potamian see baby pain. My child, dear war. We training college first. The coach, dear war. Asante region. Okay. Could be a friend of farmer. Okay. We training college 1988. Okay. Until me tried there 1 year. Now I'm trying science cinemas. A JSS. Wow. To me 1 year no. Now me papa or G release. Mammy free Ashanti region by Eastern region. And now papa so tried. Me papa no so tried. Okay. Wow. Na ba ne se na ayinsem ene na na okro betumi aduade ana. Ana ba ne se na obey your mind chairman ma ayrebi. Okay, me da se. Me di ade enye because ye achimfo. Okay. Ana akamfo no ye ni ajade. Okay. Ye di of accident say ye koyese bia ye novice ana say nkramfo bi dia. Ene nka ohene ni film nka me na me di na de boss. Me ne first born. Okay. Ohene no film no ne first born. Ayrebi hene. De ofrim nanse na oma ye na yi. Ye nya yi sie ne asie no. Sa entu papa ni mpon no. Ballet godfather no. Wow. Kamena na me second born na first born efrim. This is the man na first born. Enti ono na tete wo chiami said ye sanyo ono tete wo sanyo man so ana. Ana se mpo akwakoye oti ahemfie mpudie. Wo se ayi bet maka se nyame boa October 20 no manya 50 years ewo ahemfie. Ewo ahemfie nko 50 years. 50 good years. Na sa yiri bia bakosem ne nsem de onim bi pa. Oh minim kakra nyeni nyina de bat kakra me papa na me bene me ne na ti ahemfie nti minim bi. Okay, tine na oni kro no manchamen. Me na me ka kiro. Na de na okọ achima yiri bi kro mu at se de okenyan. Emponi munyam hye kese paama ajibi kro no ne kese fiti odan besen ko abrim ayi nkokọ. O chese oyi kro mienu miensa bi a eno ni kro a eso pa e wo sa kwantempon no so. Na ko ba ne se na kro kakra kese ni pegum almost 20,000. Na bola eguabonten containers miensa. Na ono ma na odi atoso am na wahwe bollets containers miensa e na wo hwe e form nso a otum sa petipeti egu form ama otum se egu oche
na dia awreho mobone say bola ne nchen na aginsem no obi nso ton enam wo no manfo betowe patwa na show yi Facebook live no manfo ebetowe na wadawru mo we na nanoma trankonya mahu anamo be no matu afa ho me da wasi piece we bisa very important question. And he say enkanye ye boapaye say bola ebe mene yen. Okay. Na de koba sa ne say say bola na basa ye district assembly so munni fuel a o ma no ye supporto fuel na o ma be fa de ko na se no ye hihye amoni o mo de dada oh ewo ho oh okay so masene okay na de ama sa bola no ho no fanse sikasem na namba cho brono na bola no gunu e fro sen brono na bola ne wo ho no ho no ye new market na sa brono ho nya e fro ebum okay EBOM Ebom oh okay new market Ebom right all right intino etie form am share your Facebook live ne ball am hu ne kakraka yi san new market nten o wo ayerebi Ebom na no adaro mato so anti dia ko ban se musi ase kwancha ade efe yi scan e yampa na you need any source of income bia just only one na one no kroni nyina source of income am betumi dia bibi e one pe na me be chiri mu achiro me do asese obisa sa asemi ye mpapa akwabranto se bia tuasi ntina munye bi ye ni bi sa ho mo na munya na munye bi ye ni bi sa ho ne yenye okay ti de ko ba ese obrempon na wonye ne baby ko no o papa me papa okay no adopt system bi say sisi broni free bibi direct tax ne indirect tax na direct tax ne je na atam se ya na adding okay enti no wono so educationist to won say sanity de ne na obe introduce new method of collecting tax okay ti we ne say se obiwu na se ye a obiwu na se ye a ya bon sanwa 50 pesos okay per head nipa ba ku bi obi an e wa yire bi kro no mu obi abo 50 pesos okay. Na 50 pesos na e di 40 pesos ma abusua na ne de hia wu na o mo ye na yi no na ye di 10 pesos na ama o man no ana bola ne na o kire mi anu na mi kire mo kire wi okay ana na ko ba se na send be about 6 months over or be getting to 1 year akoba se ye wo ahensem bi wa yire bi chieftaincy dispute to be okay ana akoba se owura bi se ohima si hene ana another fashion busu ya penyi so se won so si ne hene anti akoba se ye dakru bi ana obey announcement wa yi na sese abusu penyi hene na wasi no si o mamanfo so ati se instead of 50 pesos na enemremo 50 pesos na 5000 ne 50 pesos no a bon sanwa a emu 40 pesos call abusuanfo no ho na 10 pesos no ba o ma ha e de be development no ma obi entua 50 pesos bi me ba o say 50 pesos na mutua na 40 kwa abusua na ne bibia to correct na 10 pesos nso call ayire bi futu mu no na mo de bia ye mpuntuduma ben sa na ya mutumi de sa 10 pesos ni bi ye mpuntuduma de ahoro bebre sabe electricity say street lights call off one enu bi ene de ye okay enu bi ye si lab awo ye clinic ho enu bi ne de esi adu roofing level ye de bi si sa 10 pesos no mo de dakro mo beti maba ne akwa kwakire mu sa 10 pesos na ye de bi esi me na me ka kire mo ntua 40 pesos nso mo tua ni na akode ne de hia to no correct ho na be yes announcement no e mo ya announcement we ye na se ache
Nti if it is some announcement no muntua 10 pesos ni biem. A very good question. Which means 10 pesos ni munya mfa nyempuntu dwuma. Ya mfa nyempuntu dwuma biem. Now I will also say enipa ni bi wo ho a omo de sabi omo say 50 pesos ni e betua. Na yenya 10 pesos de development no. Okay. Kwabrani a otitable no say no 50 pesos me say me ba betua 50 pesos. Wo de ko say menye na yesi yentua 40 pesos. Into 50 no more sisa 10 pesos. O more sisa 10 pesos. Hey, Irebi. Me na me ka chiro. Ajima Irebi. Asepa na me ka chiro. Sis me no ka say. Okay. Opa ma yen ko ne kwaji books. A funeral books no yen hwe. Senye 40 pesos no mo ba. Enti no sanhye na wo papa wanya ne baby ko forma Irebi hene. O yes sanhye ne to no ma munje 10 pesos no. Omoje yen so mo de aye bibia ma so aba kwaso. Ene ne ti munim ni pakọ be say yentwam ana so hene no masini na ono no ye so mo say o se mo obi entua sa 10 pesos tinese na metwase ese mo ayemfutu say met maka say yeni ohene bia wa Irebi because a coordinated assembly ama this my ati say two fashions no obi an step down copy no ohema na hwekuru no so copy me say ahensem no ebitwa me no ka say ahensem no ewo Kufodia High Court. Nessa in some county na bola egu Irebi ajin eno a because yentimi some na kofa sa dia ba na pacho me hwe bola ni biem pacho say wo tie mu radio so dimati ewo Facebook live search Ahenkan 93.3 wa hwe Irebi ebom new market Bosses yentua 10 pesos ni bi yenye bia munye scan fan courses ma emposa assembly na ho de nkofuma munye scan fan support mu emayi bola ne nko even at street bob scra fan shi sika ho fa komo chokukura no na nsen philanthropist bi awu frere bi abranti kwa bi ade wo abruchire be chen light ma ya bobo ana na kakra enye okay and also the akane de yento aso sika be ne de kwakwato bo 10 pesos e bi ni ho etines ho ka kosi sai Irebi mprempren wo hoi muni futo bia me na me ka kire ana sika bia mfiri ba bi ma me top sika bia mfiri ba bi ama anene se ni nipa na yesi on step down no ana mo wa step down de amoma ne sanya adwuman nipa ba on step down ayinfuna ana nipa ko be ya announcement no ayinfuna on be ya announcement say mo muntua 10 pesos no a district assembly so mo step down na ohima nhwe so a ene ohima nsan famre na muntua 10 pesos no na munya bi mfanse sa bola ne de keka ho no me ne o kase kurai me ne o kase se ono de o se ono na oye ohene wo Irebi anu nipa be ya de me kase eyi no abusapeni hene no na abusapeni nko hene se ono na oyi no ena ohima nka yibi sa kam de mi me se amamre kwan so no sabe ohene to a ohima ne isi hene abusapeni o isi hene according to Akan custom me who well we have 3 activities o se bi abusian onim ma kire no obi a wanyina du se onim pa eja wadwo abusian ti no ayinsam manson ena nanso ama bola o show Facebook live Irebi kro ekuta population be 20,000 menhye da nimbat pe de ye nkoma ye dini said yo hwekro no ewum betumi adu 20,000 ena hwe nana we dia ni wu papa hwe se ti hwe se ya di marketing land bia to for infrastructure they said now can be say police station okay the police station beko ho okay bank beko ho na nsem quite recently district assembly eba so mbesi National Health Insurance Office okay ye ko kire omo ba bia o my papers o hema sensan obeje di say abusuapan hin na oyi no so amadi pa ko kire different site say ono omram amomotwe blocks abra o hema na on Dika omamo land no wo ho sisi on pa che say o hema de omo fa na nyehwe e wo ho enentino on ne de na ko kire na omudi suasi ana ohema de no da bi second one no eno no omudi blocks ene ayi akogusu ni ayi anwea ene
abo basa assembly kro ya na say sanko for step down chade nti no mu follow the omoka eno ne asemi say no kra Ghana yenka no ebi no na say bibi koso a bibi koso a entwa yi cause who assembly because of that into no the injunction atoso ato NHIS no me yes enti assembly ready because ohima ne say nyese on prince ma enti na metwase asenka nya science sem ne manso sem ya enka nya anihu sem ayehwe nka no kra nka ni wo tunka apomdin si achibo mu besi no kan so kran kom guso mu hwie anka eso guso mu ya wie enso ansem ni tie de injection atoso ohima say baby onu wa locate no baby onu wa locate no onu asensan ma no momra me no ho was on ekuru ni ye ne dia se kuru no ya me atia se yesi two fashions obi a step down okay na ohima na hwekuru so enso ohima ne de omo mpese ombefa me no ka sei ohima nipa no yi ne de watena wate ase ase na abusuapeni hene no abusuapeni hene ya friends wadaroma odi kwadwojima nana kwadwojima ama mfa nana ngan omfre no nana asare dudujima the third nana asare dudujima the third on de oso on tiase me na me ka kiro nti ono na etwuntwa manami mpuntudwuma ho no kese no kofodi high court la ila ilala asepa na me ka kiro nana momo hye ayi epoema ntem ye wabu akwa bosome ena kotuku ayemfo ase na mo hye very good question ye hye kotuku ase ajo kotoku ni fahene ene ayrebi kotoku ni fahene na ayrebi hene I'm telling you honestly papa watoi me na me ka kiro nti prempe mu ni fahene kotoku ni fahene acting ni fahene owo anamase bankame anamase bankame hene ene acting ni fahene makotuku very good enti se munya ohena ebefiri no no babak yes nana dentina se o sabi wani afika krawada roma achemfo no on se aya se wemufo de eden na ma ekoye ma ase de achemfo de nyoma bi se etumi twene tantan bibia ne ye betwene tan bibia ye tetetetete ye wabakosem bi sanda wono mo ana nyame na de kyen wonim se ni nyina metima ka se eye nokuredie Bible say so ayi mebusem tie aduonu miensa chimo aduonu miensa wase tonokore na nton enti nipa bia wo ha kanokore no buy the truth yes do not sell it moma yen kanokore no se nokore ayi adwuma kanye ne se manso abeto ayiribi se nokore ye adwuma na na mhwa manso na help on oh yes because ayiribi nya krokito ate sa aboabo na ate se bia krobiti se me kwa abuadi ni nkonkumaku bisa no menti asese sebi amamre kwanso no ohine to a ohima ne si hene na ohima asi ohina mo se ye de ye mpene na me so me si me ho hene na in case se kawo ana ka ohima appoint ye wo ana ko bi so revolt ye against that se me so me mpra ka will you be happy ka be yodana abusuanya ayensem ne ka na mum koma ye di ni se ayerebi krodua kakraka fefefe de dwa essential district capital ukuma bola container miensa ayema busu tam ene gu egbo ayi egbom ewa ayerebi bro no efe na egbom new market on egu basa na mua obekona mua guso didi tatantan eno ne egbisa na oye chiame se na oman buadi se na de ntina madaru mu nemanfo no na ade bi se ekoso ena o kire se krono onyene toya onyema esi hine no abusuapeni nso asi hene na abusuapeni hine osi ya no aba betwa eto a omogegede mpuntuduma nko betumi di bia yi bola na afiro no wa betwam enu ntama mu ntumi nyeska bia emfanye mpuntuduma okuro no mu enu ntina ma bola na agu ono no ena biem assembly ni yeso mbesi apomdinsi achiba edan ewo ayerebi ohima ne mo asase sensan kra eye nkrata bibia ena abusuapeni kuro ya hene san bai se sa asase no o ye front mo de kobe fufuro entina man no so nam so ye de injection atoso na ye de nsa atoso se adwuman mo nye enti bola emene wo mo isi health insurance eden musi no suspended yenim da mo san ba back ebuja we efe okay see enne nura na anajo o ma ya announcement say youth no omu nyina enhia enne social center 3 p.m. say abusuapani function nkrofo say youth no enhia etina say mu abusuapani nkrofo ni o hema so nkrofo adamu ya manyafo say
Oma ya announcement say sempuntunjuma ya ba ayiribi a ohima ase ompren nti the injunction to so ene yeso akoye ohima crofo so akoye counter announcement say enye se ohima ase omma mpuntunjuma ya mawo onka se owatwam na mo ba bia omo ya na no se ompe omo maye ne ba bia ono na akire omo no sa enti ohima na de injunction to so ohima na de injunction ato na ba bia eyabusuapeni hene na akoche no omo ya emu akora ho sa ohima amam bi na de tina was bro so me Dika ka say ya di marketi ma shisha to da crowd sabi police station you will be feel Musa na wo make comments about that nyenyenye na ba to me police station ajanabia ko na ho odren aye ohima ajanabia ba bia na police for be jom nan be ka cho ohima candidate no ono ko ye ajanabia de ma wo nipa na hima si ne hene no ye fe no ko dwa asante ono ko yi ekoye ajanabia ma police station yes I be police station mom de na nti kro down mo de gere asai mu nsem no if na to and chance no cramp no why na adwen say obepa feeling chance ni onyene no onyema ahene no obepa chance ni na plans awafa no no renovate sada no nyina de amawo and say someone regarding as chief into obe ne den obe as individual nti ama wa chance say ti say enya no mama yansan nsem nti anwene se baller health insurance police station renovation eme patrol di machi airebi nana mami mo di she ba ko nenetie good engineering, you have the corruption and good pharmaceutical. Ento ni de ko so ni krom akrobeto me ne de etu nipa ba ko yes akrobeto ye me na me ka chiro e fa ne kwasi buodi akom ni nchiremu na so de o man buadi ya de etu nipa ba ko ohene no ne papa ye fe ne kofi buodi papa wa frim no ne papa ye fe ne kofi buodi nti wo na de kofi buadi okay ono ne de memeto no okay ana ye de akrobeto so to no ono de okodada ana bo panso ko the year 2003 abusia ayirebi police station ade time ne na no animu ade time wana aka sa no kran nipa mpene kre ade se de tie sa be pe na mekan pepe wani mu o ayirebi police station na udu edan ne tetedan yo okay ene ye ne woma edan ne omode han amomde police station no woma ni nje kra ye ne abusuampeni baako ebe kasa oso na ye ekon na abusuampeni ye fe no kodwo jima macho muchachu yes yani bedi yani bedi nkomo edan no mo dia ma say omfanye police station no na yebisa no say ade ntina nti aban tu am kana mo nya renovation de keka ho nti no na yebisa no de nti am so temo mo nti abusuan Yirebi police station ena eda ya oh Debbie Asem Dika enyum de ma de mintenyu akramra bra no se wai Yirebi police station na no we di wadawo ma me bawo abusuan sa wu tie radio na se ontumi ndi machi o Facebook live ma me ncheche mu njirawo eda no eye dan atumi se omusi ya te hwe data ewura dan a police 40 team hwe anu poto bibre hwe dan no poto bibre me ko no me kote se penny inspector penny won no ono na atumi kura tin botom ska esiesie dan anim kakra dan police 40 team ya adwuma sa omummo ni pa ho ban eni ene se we nana we na emu krona subo ne de bebo mu cause abansi police station Debbie enti ye oman ne na ye na de ntina mo mo anhwe se mo besi ufra kra mo nsi ene na meka se ti kan betumi da sa ne mani na afiri on ya Dika ya demarcate land bio okay with the help of one professor Professor Dr. Osu Frimpon okay ofra Yirebi okay so obeboa hwe se obisi ayi
sa police station na even at all secondary school kurapo obisi Bangalore back so sa aka wo enti o se oba start da ben na we dey mo kura funu me ene dey meet me kire date kuro na mo ne di nkomo ono kura ohene na wafiri mu no onu ekoma no o papa onu ekoma enu akoma no enti wo fa no me papa o papa no kafra oh we dey esre no mesi ni ntem why na police station we dey time hey mansunti bola gonu yentumi sisa bola mansunti ebesi health ayi NHS amamwa omo dan amamu yentumi ansi mansunti police station obi betu so aboso wajai achemfo Asem Dika. Asem Dika. Okay, 0594841044 0594841044 text message and a WhatsApp. Na yes, a police for I yejuma o ayiribi I kuta population over 20,000. I nkron keten kanwa wo mo keka ko be 40,000 30,000 no. Yes, police for trepe na yejuma. Oh, na no kre. No kre. Eh, no kre. Na ile bi no ba ko pe kro betuma hwe so minim reason ti a ama obi aba enche na waje transfer me ko no mo dem ko te ne se edan ya omutim kura nye ento obi aba no odwane bebre nso aba dwane sa ene na aka ayi wode sen ohenma nominee no on in conjunction with professor na okay seka on by renovation na say usha ye wo kroma bi wonu a they are ready to help but enam wetim wakame enu ntina ma emom kwan free mama ye mpuntuduma a suspend ena even so bi crop so be ya example akrobe to say e bi crop so be bibia enam ayinsem a e koso wonu mu ntino no wajai ayirebi mame ko ken Facebook comment ba ko mienu miensa bi na na egusu pusu awoma se ensa be ka woma police station dan eyo de ama aban aye adwuma na ebise ansem ba ko mienu bi wo ho ye ne ochame oman buadi na edi nkomo no na ye chame ma achim ayire bi krodua no ono na ye ne no edi nkomo na Facebook live na Asare Steven say kusi I'm watching you live from Sabronum Afu South District. Okay, Nana Pachoka Bibi. Only because of this chieftaincy dispute in it, you know. Wow. Nana Pacho with you. There was a time. Omoko Jena a year because of this chieftaincy dispute in it, you know. I Ochami be any iribi. Nana Pacho with you. Almost Ochami be any iribi. Sir, almost as a wuni ho. Mini ho, almost say, me papa, or your hinty. Anna, or a ye, or Kobe beer, and I know Sabi or Yarin and Nikakra. And also Kobe beer minute in nature. To me, papa, who I mean your or Chami beer away ribi. I'm so happy also because my shy, I'm more pictures Kakra meeting the actual. One. I wish I say Ochame. And I'm a 2002. And who shall be my charming? 21 years ago. And it's the one why you're charming. I say, oh, Papa Toy. And I'm a man, Ruby. No more Ruby. Not so more Ruby. Muchacho. I know any year Penina. And I'm printing a Bushia police station down near Modiano. Oh, no, and I shut down soon printing. Yes, and then Becca Sansono. Netie nyane se watie ni nanti kakra bi baby o wono ntumi ne yankasa ti no ya na mu de free e bre sefa tem no yani ni bedi police station da no nkomo hwe dan tete dan we police for timu yadwuma mansu nti ayire bi krodua kakrakai mansu di yadne police for timu yadwuma enti police for mo nyame shamu a man back on Stephanie, Mr. Hayford, so on a penny. Okay. Ain't none we know if you're saying. Okay. We name roughly. What's it say?
About number be 42 years. 42 years. Okay. Na sa mamre kwan so mo ji utum so yo ayide bi man chiame. Oh. Ena na mpacho hwan ni ohine be na hye we. Me papa. Ah, o papa ni. Oh, ene de me hu ayide bi hene. Okay. Wow. Ena we ni so na ode we ni eye dem ofom. No ya afana ene na wodi swai. Kire ohine ne ne mpanyimfo. Ti atiefo mo hwe bi o. Ochiami ni abro mu samu gina tuma mamre ne amane kwan so se o meye ayirebi man chiame ehunfuni na odi abekire ntina se wo kirem a omanfo bi eka se na ebiribi eduru no mo ka se onye ochiame ne nyane kore o ma be ya na so kro ayi ase ena me de we se prove di achi ro twuntwa ma na mo sa me ka no kore nti ento mu chi Sa picture we ye the year 2002 asem no picture no. Okay nana sese dia ekoso ne dia ebe eden na ayemfo no adwen be na mafa anamon be na mopese mutu a watimi wakame nam so ayensem ama mpuntudwuma ba ko mienu miensa dia ahia abofo no ye bola ahonedie emini kuro no eden na maya fa wo anamon be ntrimpo be na mafa amobehwa ma saa watimi wakame na atu atwa ni nyina ne se Ayrebi bra ohene no twice no yeah ohene twice na maso sem start you o papa toye no me na me ka kiro ne so mo no so mbon pa so bewu mbon pa so bewu ntem na we be divi enso se amamre kwan so no owu ye no enka obi o so di na obi obetumi adi ade wo hono mo ana mu ni sa lane wo hono mo oh debi te se bia onim dada so te se example Queen Elizabeth okoye ne ba ene take over mo no ne ntesa Queen Mother no ene be hwem na odi another very good point yaba obra obrempon twice no ofremu 18 February 2017 17 ya 17 na besi 23 manson okay ana isie no 3rd March 2018 that's a be 1 year okay na nisie mu kurampo no akwaye manson nisie mu no ohin na wuni yesie no abusu apen ne nkrofo so mo prem yesie na wahemfie ohin na watena konya so 51 good years se yitunade so dia is quite different but otie konya na so no wu akonya na so nti amamre kire se wose yesie na ahemfie omo so omo prem nti na omo nkyire mu ne sen omo nkyire ya say yem ma yesie ohin no wahemfie the motive behind it no obi antimi ho enti wonim of one court ade be che me akwakofa me papa aba no from mochire no me ejina court o ti magistrate din bisa say enti no bisa abusu apanyin say enti no yema ayi yemfa junction ento efruno so abusu apanyin say hi yes because the couple be ni one contribute ana na de okena ye pe as me chatro kristo anim fat na meka no o frem ba bia ne we nyina meka esi so eti magistrate bisa say enti na moka anya moka abusu apanyin ai ni gugu ma na one o papa wa asema na papa we don't know o papa na yo hine na one abusuan pani mprimprin wa asema na what be that question and I can never tell omumie no ntem na ohwo mo ni ya na omo look good omo look good so but owu ya chi no and kofa we nyina bae abusuan pan ye de ni si ade 2016 the following year na papa we tina say I'm for why you be na sub chiefs no on na say e fa ba bi o ya hadwen oh yes say I ohinin free mo no ene beka ohima abusu apanyin okay ana two kingmakers akwamu hene ye friend na ya odakwa the second ana jaswa hene Jaswa in absence of Jase hino no ono ne wo ho enti on se friend na kwabre sechi enti sa ni pamiansa abusu panyin na ya odakwa ana
na kwa bresechi ye so am nipa me ensa na one day that was 9th May me kotu date no mate me fa me yen ma be phone lines atum we see Asare Steven o kusi o hwe me live free Sabronum for South District or say you are doing a great job pa blessed son and so the free man pon or say men kan another asem Steven Kroya Samba say kwasi fori thank you for your good work a chance boga next education obe fa krono ho no e na order na say Fidel Hayford so say good morning ko the free tardy kwasi min team or say Amewuda Robert or say point of correction of France is the district capital thanks of France in the district capital and any district capital okay but your France be your France be constituency na district capital no na ka be na eba na me ka ho asema kirewa onipa krampo wu district capital yes and the district even that Achimasa district was created by my father papa wawi me na me ka kirewa ayiribi hina wawi me na me ka kirewa no na create Achimasa me na me ka kirewa me ofa asemi unim so okay ya say district dem nim say aban na create district me ba what be say me chiri ma kirewa okay me yin na ehye brim no fo ase ampa na akwesede branda bia no ahemfunu nyina ko meeting ewo ayi abrim afoso yene wono no mo chairman ana me papa oye vice chairman okay enti so kaya during the time of his excellency John Ajikum Kufuor maami bi wo nkwaten ye fe no Esther Obinda pa ye man ministerial appointment okay minister for lands and minerals okay enti omo call meeting awo abrim no akweside ne bra no ana me papa de to ahemfo no nim se nananom ye wura Kufuor wa hye animunyam se all parliamentarians na ode oba akoto oma ne sa post we enti wa hye ye district na nim enti momia kokoda na se okay ana me pacho ya na akasa gu mic no ana wo mo ahemfo no gitu mu enti wo mbo no mo han bas dan mi ko bi that was no mo koda omampani dada je Kufuor asese very good wa appoint odi shefri important mo minister ma me free ayi nkwatin okay ye fa na Esther Obinda pa okay enti omo that very day no ane na obi Dika akobo Kufuor aka mu no that was 14th October 2007 enti so ma for beka ya da assassinate to very good former president that day na koda nase very good ati mo ntumi ankoda nase ye koda ye ade ntia omo ma ye twen kakra wempra okay ne ye ko ye enti no ye wura Kufuor ko nwani a na I be here so kunyani na me tie be here chi I was the only lame question on the me kan ho ko so na one chia me okay enti no oye bibia wi omo da ase wi no ana me papa de to John Ajikum Kufuor president nanim say plane o catch ni plane say ye wura Kufuor so ono o de Ajikum ana me papa so de Ajikum no so ye wura Kufuor me pa cho ye de set na eso pa enti no kebeya chiman no so nana waka mate me chimama na hu owura wisi but then local government minister ni efe no Kwadwo Aje Daako okay ofichira sunyane chira brafo okay no so hu papa wisi ana hu no so nana waka me chimama na me mfanto district na edebe ne mfanto no so ye wa chimabu yakwa ye okotoku ne oboso ache miensa ne yahia ti ye pen Achimasa district ni na papa na make sense me papa na mai bikini na no so nana mate enti no mehwe na ye du hu djuma no se na capital no so capital de ayribe ne so na it is the center of the new created district okay enti ayribe enti ya hu bibia wi de ti ane se omre ko of once how possible na ni nyina ne se mpanyimfo bube se obi afomade amena na ba ko fe na asabro o se mpanyimfo mani ma nyina mani mu be o se obi afomade ofon ko no so ase me yidi we me dia very good no pimpia show eti no ba de no na MPP aba na ne wo so ana MPA na owo
Ofonse ayiribi Ofonse constituency ne efe no honorable ayi Oponkusi ofiri Ofonse. Okay. Yeah, Betini. The whole Eastern region so MPP chairman no sufri akokwaso so ni Ofonse ben. It is sanity there no mbelobo no mde. And then lobby de call Ofonse. And now go for the 2 sanamon. Yes, and demonstration see ama police ni ba ko efe Johnson. Or my warning shot ama ekum innocent boy bi. Ewo demonstration am na make catch row. Say dey ntina mo akọ prade aba na de capital ba. Ene nya say yembu na ko print but ene so capital ne ba man ka be boa. Me na make catch row. And it is the center of I review was the center of the district. And so omo ko Ofonse. I'm telling you the first. I be and as a Ghana no sabi ebi no mo kan okre. Anam di won hunti. Ena ma sabi ayi owura bi we novra. Sabi no ye CMB watchman. Na ne ba ba ko pe. Ne ba di fira rebi o. Ono obi na wo no. Rebi ni ba no no. Ne ba no kwakọ so ni papa kania. Ana bullet no ebo ne ba no. Oh. Ti papa ne de ho awre wo kra ono so wawu. Ti demonstration akutu. Achemansa district obi ka bia me de me simi sese bupi say it was created by Ayiribehene Obrimponje page kum the second because senya ono de adwene ne ba say yankoda yewurakufo ase aye ministerial appointment de ama Esther Obiem da pa na e ko bia nya sa adwene say ye kwakoda na ase na ko bia eso fa ko tuja ye per district ni very good when I make catch row 0201944485 0 no pa wonka obi osuo me boa de make yetro no wonka Asem ni si 14th October 2007 what true challenge metro challenge jawajo number me mo wi so abin 0201944485 and 0554820910 ubetumi afra abaso na yedi nkomo maachi patodi ni baby akasa free abeni wa chambesi abe we dey say district mun komo ni yedi na so dey nya district ni na ye kan dey biasem na onso wa ayi besiase eden na wo kan yeti o na me kan say wo say anopa ne a udi kan ne kasa na ensem na odi tu gwa na interested papa eti e ma wo so information no that time me tie na me ka say wo so information na chese nya wi na mo ye wi ntino best say wo ye recording a wo be de me WhatsApp line be ma na nka wo dia ma me na nka ma bono wie tie na ye hu se na ebiti etutu ya na mo afa mate ye nipa ni na na wo radio na then obe kan no ye fine papa okay because this year fraud for na padodo one papa ntino ne amesren say wo de ne ameka ka chiro na achiri bi di nkomo wo achiri na ye hu na ebe me patru papa na so kan so de edemu kwan ne kwan so a no oh yeah sure omumpe kwan bi na omumfa so na bibia nkoyi wa iribi na se ne be ya iribi asumbe be ba because iribi kuro no eson se na mu didi ko no mana me boa didi ko ankasa akra yi didi ko ho ne ye kuro kese a bibia ne aye ko hokoto ntisa asumwe amba ho a yintumi ye papa na oto no ni me pa me sumi ne me pa oman bu adi ni me pa ntino mesre na omumfa nyoma ntutu na kwan na edi be no di ni mu abe onu yeshia wo motor repair na onu no wo sebe o pagro o penkwala asem so pa fu bibia asem eti se u motor se na ka je se mo yo asan o se wo so wo gota ni munsu no unya chikakra na o de fra nso be wenya oil eti uni me pa okay David okay yeah, David okay wa boni trust ene se no kre ati 0201944485 0201944485 and 0554820910 Machi yeah opening wa maka mami baba information center so say yeah opening ai ebo moko de radio dumo me ho ya na so ho boko patodi ni baby akasa free official ni wa tuma fene wo fashion me ton ka che nana mo na mo sha ono mo radio do ya ho pa astrotef na ben
Allah, yet you. Yo, Dika, no, yet I was saying, I'm a money a Juma. Now, Ocean and Uncle Soy here at an end, Juma or Yawaha. Maybe before first, I'm human dinner, or do they bar no people? I did harding. Me, I'm no case, me did hear what you. Hey, that's also Yadebini. I'm between or any class and my name, Busia Penny, Cojubra, Busia Penny, Cojubra, was a name. Indeed, me as only one, Nana Patronium. Okay. Okay. I'm a Busia Penny, you know. Yako, my name, Busia Penny. I did snap call him or Yako, near some call of classic court. And your hot man or him or him on the battle. That is I any brepa or him in the now or cast of one now in Fiat in the Cotoso. Hey, long one nano, I was in Fiat and your can. Nothing, someone can add them. And someone can in a no credit. A man so as with your penny and only what himano, and make running puntu time. Is a media buying an anonymous penny for you and one which you are numbers and drop one of Mungo Hobby. Some of a year and 3 years, and then you'll be a pen puntu, I will improve. Then I will say, Asene or Hina Bakupe, Punju, son in Memphis. No, and yet I try in fear was some more. And so Kosha European fee. Oh, dear Kosha European fee. I will be naive for her. Hey, I see her tomorrow. Fekeke. Yate. Marchi. Pacho, good morning. Morning. Akram Pacho didn't baby Casa free. Yes, I'm Daniel Affle. Daniel Affle. Casa free Achima Irebi. Achima Irebi mo. The side Irebi near Fred. Daniel TNT one pay. I pay the MFA and everyone who programming and better to make the magic. Me Pacho, you Chawadi Aquanda. Then, yeah, Obia pet and Puntum Juma Kumuan. I'd have been penny for the Ahindi air say I'd be cruel. I'd have been penny for. Into Ombetnaka say, only opinion on Mundi maybe a Kunyana echo. In the other one can of cray. Na a Hindiano, maybe a common found for not Kruma for no Yasumuji. Na Yan Puntunjuma or Krumha. Now you obey the way you say, about the way you say, about the sea. A insurance office, Ama or May, a Hindian tea, more what to a good. Now say, Amaha, now I'm continuing my macro you more. I'm not telling my bawa. Yeah, he funny befa. I then no money to mean can of cray. Not a beco A, Enco A, never could be a Enco B. Now on mine, no, mine and Yana Sumuji. Na emfa ho die embre kroyi na kronke to atwa ho asiaji anu wonyam odumase kra wo hene odumase wo hene a omu na tenase ne ene na chechiro man na anu asame man bodwa so ready fund aboa mabunu na tie adwam ne fe ena yebi kro we mu ayensam nti ayen bola kra mu ntumi sesa na ne entani wu se ntimo ya mu se ni wu time Okay, want to you, so you know, so who or you know, so or chamber. Debbie, mo what you say? In the sun, no more bassa, never so croimu. I never cross in your croquet to her. And then Crawford and Monyam, sir. None of Claudia, a yes, and a yen to quiet your boy. You put your 1 month, you put your whisky. Okay, Dominic Medasi. Yes, Yati, Yedasi. Muyamishra. Ofrefi Achima Irebi. Hello, good morning. Good morning, sir. The patrol didn't baby Casa free. Patrol, very big ticket, Casa free at Irebi. Patrol say for saying big ticket. Mean two didn't you Wadaroma? Big ticket, son. Big churchy. Okay, Patrol you. You're not a paid material. No much here, and now, Mamma. Look at it, and I the real all kind of summer, all body swing. Said the engine is here. About assembly, Yana, your movie pepper. Now, the Okosu, you know, is there a new Casano, as some beer, dear, some beer, it didn't I, sir, I can say, and I'm asking him by
because the way I didn't see we were supporters and we were supporters. If you at the division and about could be any. Adam, we are dying people now. Sana you can sana because once a division I don't mean there acquire politics. Now and put them phantom na me and so party back up much say who we so abusu back much say who na you say no credit no credit and I can no credit so sana because I can remember mu no ye nim the way fa so see on here na say big cheche mu na dia kwaso na ha mu because you see I'm going mundo what that for free baby baba sell kra na akwa say hu bi wo so na the way I didn't see kono and I see aban e dey injunction ato mu miru nyina so mu bi anyo he wo fumo no hema impiki over no nyane ku but the question still no amanfo bi so pese o hema be na djuma and na di sa disturbance dey by you because we share somebody ayebo big cheche me bawo every 10% we real money use this year no you just 50% bo a friend say 40%. If you get me say 50% the cry dey intimito pure water cry say na say yen nyina ni ma ho tire koso Ghana say this no ma boy den den it so we be here na say yes battle e mo so 40%. Na your friend ye cry ye pay increment say at least increment ka baba na nipa ne ye na we na ka dia teneka so 40% ni to dey so be we tire no be ye na e baza na me here ba wo ka say na say NBC ayi yes no kwa edi we nu gwa say basa na buy it because of that plan some body here say man for boka na ya mo you know o ma boka na ya san say mu intimate ye nyina decide na ye dey to sa ban pe for it ya amu mba ye bi no mba hwe de ekoso de time okay mu ya mu me nyina mo tena ten na ayi bi fa na tuma prefer ati me da say wantumi anyina so kafra 0201 wasamba hello 0201944485 0554820910 Martin. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patrol din baby akasa free. Remember John kaza free odan kwanta. Ya for saying Ajimai odan kwanta patrol yeti o. Mze ayedi asemi yana me pese me kara. Okay, yeti o. Ya papa ni cheche mu no. Ya be sere ahemfo baby a omde to ayiye no. Komu jaza ma so ni na komu fro nti sere be mamu wa no so betimi anya dwumaye. Na me emiri mi kwa ile bi. Omu ye yi na ahemfo ni obi ebe yi aso no kura bodyguard. Ohine ba yi aso the bodyguard e ba. Asem me bamba asem o kan ya no kure. Asem o kan ya no kure. No kure ba ya go bokiti o. Bia bodyguard je jalati. Na that is a man so semina e koso ho ni dia. Ndi be sere alibi ma so omo hwe na omo yan. Na bibia jimito ye na mamu wa so nya dwumanya. Yes, yeah, that's it. Hello, good morning. Morning. That is going. Pacho you now so eh. Nyame adom. Mo. Em say owura ne nsem a eye oman bodi a o kasa fi ayiribi o so we chiame no. Wonya chiame wa yiribi. O eden. Ye Dika no. Wonya chiame ye wa chiame hene wo ho. Ono no. Me pacho ansa na obekoso no udin ene o baby a o kasa free. Na sabi obi jima o to so me nsa na e kasa yiribi chief o hene na e kasa no. Nana. Nana me kasa no. Oh. Oma bodi no. Se ne o kasa ogu ayedi enu mu ase se ayedi bora isumu hono mo no. Omo mutu na mo me se ayedi bora be le gu ba bia. Ogu ayedi enu mu ase. David Nana ya show Facebook live o. Ye team na ba be twa. Me pa me mo be bia nso. Me pese me busa oma bodi se. O papa na ye wo hene, o papa be di ade no. Sabe o ti transa se kwa ton di ma ayi one man be friend Mr. Kese. Wo ma bodi kan na mo ko ton man so fanya filling station. Ma me ba ye no, e be di ade na me se da bi. So o ma ton sa se ma na o ko fan document mra na ni pa kro na bu cho penin so kan chemu dia me ntum. Because o hene wo be bi a se wo bu cho penin ka ho. Because sabi o hene ni ho a na bu cho penin o be bia no na e ko kire wo hene o be ba na sa se bu chan sa se no na e ko kire sire ni. Anyi o hene ma na kire bu chan sa se. Enti nana me bo enti na said ye wo che no wo kire health insurance na nkomo ba be si eden amom no eno na wo kire mu no eno na me kire ba no okay enti no omo ko ton ma one my be a friend akọ jakese
and I'm stop waiting, but stop here. And I'm a insurance for them. I assembly the baby who says the same one, be no mercy. Yeah, this is a friend saying, what I health insurance office. And to me, I said, health insurance office here, no, I can't see all my mom be my year. And you could charge a million bush of penny, my bush of penny couple, and my bush of man pity for. But he might twist a coffee on him as one runner, in a guama, because of one make a man's home. Nankasabi, a Japadi, a back room. And put to a back room, never answered about what they did. Not a whole year, 20 across the brand. I forget it. I account man's one on Chipra and I can't pass. Which was in a babu and a mom. Your friend, one man, let me say, Jamsi, a butcher penny. Who I didn't want to know young corner and from Gutamon, you could come home. Yet, come on, I'm a big lady so. Almost get it so. Where I have a cat, I say, let us stay here for a mabudino. I'll go and your channel way. Or no, I got or cocatia in a man said. Almost get into almost trouble at one on way. After we are one year, a bushani over pana, this over pano campo, no care about over pano, over free Asante Francis and Mother Granny Yakunya. And to ultimately be John McCann, over John over Pewa. Some of them got the idea of Pewa, oh, but John can say, Uber taking charge of something like, oh, yeah, Bushani, I want Bushani, I want to talk the crowd with you. So I say, I'm more than just about to project now. Honorable or your Poncoma, Adama. Why did they buy and not to say crown on quiet set? Or the police station now, I think about possibly China man, you might be a free idea, but beyond a bemba on the baby. Nanasu Chema, or you money feminine so kauna, San Yoma Ball or Munyes Kenya, yeah, show Facebook, and on yet, I be a boom, new market on me. Debbie, Nana was this year, what aroma? A bomb board on your baby, a 2-boy boom. Enti your problem is I don't know your mabusu but to mumpe jano na niye bisa wasem any post station any health insurance and no so chemu say eh ohimani famu na ama sa nyoma we koso ohimani famu na bi ta problem ko ye ko say first no corona and do me the bucket be see amuyi bona na ye kwa na me mom say omko tu bona ni nyina ye ko fa machine be grade ho nyina tu bona gui o mo de me ko station say me ma ye be ho say yo hini e ko krom won ma me pese me hadwin e wo kuro and na border some dey fa do ben ti exam no ko do that check am that check for buta me say nana ya say wo so be so go to come say border na me pese mu to free kuro no I want me to free mu say me no men trauma sabe e free me come wo kuro na ya ba be come ano me say no kasam no we nti ampa honorable DC and so you said that na na ka say border asem wo kuro dia and o makwan na ntu border omo nya ho djuma na border no e free kuro na ohimam go for scarcity through no ba e no ohimam go the problem na sa wo wura na de sabe de papa yo hine na wa free so no o chame buadi okay obuadi Mr Buadi na buadi no onu wonya tia me su tia me ma no because achame hine wo ho onya obi a wo position a wodi achame for achame hine wo ho eto ma buadi no aye no say wo ya bamboni obbo aye perform na so man kwan da me say this is now I say health insurance office now omo ba be si no now matna ho omo ko fo no na ase and na this is no call for ase ni papa that time na papa okay yeah ma this is no call for ase because omo fair no ono kwa bi no this is call for ase who so ka se ni papa keti ni papa ne keti this is no or who you know keti this is if I'm so busy busamo who here o keti this is o chiremu de o se nam ne so na e ma sa ne mani na bai okay na ni bibi we de wadaro ma mentwa no wani mu a ani diem ya bread di dwuma so no aka minute no mpe na asi enti no de ben sem patro gina so ye ma mi producer ajo number na ya hyeda no adi nkomo na nso aba de o cha me buadi abakan enkyeremu ni nya no bia obi an na nso de aba betudwa ba ansa na beko no wadaro mo ne kro se ukoya announcement say ma omuntua 10 pesos instead of 50 pesos no muntua 40 pesos ne kro sa enya no kre de bia roda enya no kre de bia roda ngade wo ni o ma bodi na o ka okay na nim emi de so abon to fa se wo se enya no kre ntinu nim yen fancy na yen hyehye na dasene wo so bra na yen di nkomo ntinu patro gina so ye me producer na ejo number why me da wase pa yo mo memfa last call na
Me fala scholar no. Okay. Mimia. Okay. Hello. Ye, anwa. Facha me nipa na ne ya accuse no. O da bia nwa dia tia ne se nipa na on o chia me buadi accuse no. Ana frɛ bam ti na wo se tie ne nsɛm ne kakra. No kro ne de ma extend na abro kola facha me. Mo pato me tie o. Yo. Sama phone na anafa no kan Asem no. Ne kure turu. Okay. Awon office na o tema. Akoda. Omola o me ha si me hwe a me di afro de ama o. Omo so omolu. Omolu a. Olo no. Anwan pato bono twane short ma wani di ma. To de me chat me fro na me omola na ma. Mate yo ochami bodi wo bibi ka twato ne enko me obibi ka twato kwajoji mana oso oyo hene wa yiribi onyo hene wa yiribi ento nso abua ne sa onyo hene efi say me make a reference bisani say okay na onim yam fancy me ba make a bibi kakra na wani di mbe minute ba ko de me kan say Didi kan me da iribi man nyina ase. Na se do se ono ogina phone so e ka se me papa o mo badwo omo. Na o mu fi asande fo ase no. Onim de o ka. Enti no sab o kasa o hweyie na o swa o ya bofra. Me che ni pan ni bibiri. Ye ni tipan ni me. O hina wadi akonya so 51 years. Ye di ni ba bedi ade no. Wo na na asadudu no ho. So ofi baabi aka wo na ma kwa me di ni bedi ade mo kasa ya sebe mo nwene wansa sene mo aka mo nwene hu yi pa kujira phone so ni obi atem me da iribi nyina iribi man nyina ase anye se na hima ana obo mpuntudwuma agu iribi hene oba ametonton ensase bia se de wokan na mo mpuntudwuma no de na hima ase ba bi o kire ye no o mo konkoye no ho. Okay. Medamu nyina masi atiefo medamu nyina maso mashi. Na ne enso da. Me kam ho pa. Afrefo ne ba na eba. Mo fancha me mintumi mfo frefo bia biem. Happy birthday nkoma ye fro perpetua ejei oko school or Peculiar International School ewo Kasoa. Wenya mfie dunum 15 years ene. Wo papa eye achim swabe ahene mahene. Bafo ejei kranche ene eye oba abaiwa Perpetua ejei ni birthday 15 years. O papa si nyame nhyira wate koso ya kodampa na dinu krese ya na hwe ho nso ye na ono so de ne honhom ene na adwene bibia tawachi. Amen. Enti no bafo ejei kranche ena ama ne ba happy birthday. No. Menkoi aka mi birthday wishes no ba konso anum sei. Once you fro favor chirwa botwe uko school ewo AEA school achimoda na we fru papa ebo botwe adodo na fe na asomdwe phones enti favor chirwa botwe happy birthday o papa si nyame nhyira nyame nka ho onto nkondem na oma nya kodapo omie wadwem na bin seja se ya onka ho abrebianti. Happy birthday to you favor Chirwa Butchi, Uko School AEA.